Toi Tāmanuhiri. Ka mautu ai. E tonu marama, e mahi ana tēnei mahi a tāhua. I Whanganui, ia tātou. O ngai Tāmanuhiri. Rongo whakaata, teitanga mahaki, ko te tiperata, aki ngā te prau. Te toru marama, e mātaki te kiana, te tini te mano, ki hini taonga. E tahi, ka re, e nawhenga kōrero, a tāhua, o enei mahi toi, o konei o ngai Tamanuhiri. Engari, te paitanga o tēnei hari a tatu taonga, aki te taone, ki ruta whare taonga, o konei o tai rāwhiti, kai whea mai tēnei. Ka titiro mai ngā iwi. O te aitanga mahaki. O rongo whakaata. O ngā te prau. Ko arawe te mahi a ngai Tamanuhiri. Ko arawe. Engari, nā tātou, o tātou whakaaro, nā tātou kohi. Ka kawe a tātou taonga, mai ki konei, a ki te taone. I nā ene ko hoki mai, a ki Whanganui a tātou, ko tau o tātou whakaara. Ko kore tātou, e pō he. Kei mahi kinongia a tātou taonga. Thank you to you, the curator of the museum, for the wonderful job you and Tupuna have done looking after our taonga. And it's a pleasure to see you come out for them. And again, thank you very much. Tupuna, tēnā koe. E kare tōku ngā kora tua tēnei. Ko tā mai, ko tau, kei whiu mai. E huri ngā mata ki mātiti ki te taumata o Tamanuhiri. Titirangi ki runga ko māti one nuku taurua ki te tonga koronga mai wahi. Pā kore te kai ki te take ko hine nui e tiakine. Taku Marae tōna whakamuri. Tōna whakamuri, tō taku he ki te hua tea, nō muri te hua, nō muri taku mana e. Karola kina ki hau kora, e koto o te kora kina ki. E ki pene ngā kora, ato kia rātau, a tātau e hui nei, i rau te rahu o tēnei, whare mahanaki o tātau hoia. Puri no tēnā tātau, a tēnā tātau, a kia. Mati i muri ora. Tuatahi, ka hiki ngā mihi ki a ia. Ngā manaki tana e kei runga i a tātau, o te kaupapa, o tēnei rā, ka mihi ki a e me te whakaro, ki a rātau, ka re kitea, engari kei konei, kei Whanganui a tātau, i ngā whakahaere ru, i ngā whakahaere o tēnei rā. Kāre kore, kei te koa rātau, mō ngā whakahaere, mō ngā tapua i taonga, i mahoi mai, ki te iu. He mōmahara ki a rātau. Nō reira ka mihi ki te hunga ko wehea ki a tātau. A tāpati hono, tātai hono ko rātau ki a rātau. Ko tātau o rātau maha ki a tātau. Ka mihi ki a tātau. Ka mihi ki ngā kai whakahaere. O tēnei taha, o tērā taha. Ko koutou Richard, ko koutou i Whanau a tātau.
te whare taonga ki ora ngā kaitiaki o ngā taonga te whare taonga no reira kāre kore kāmei tonu. Kia kaha tonu ki te manaaki ngā maumahara na kia rātau. Kei a rātau ngā kōrero, me ata tiro, me ata whakaaro, me ata kōrero ke kore e ngaro. Kei ngaro ngā kōrero e pāna ki ngā taonga. No reira ka mihira ki ngā kai kawe kōrero i te taha o ngā taonga. No reira ngai Tāmanuhiri, tēnā koutou manaaki nei. Ngā kaitiaki, ngā kaimahi o te iwi kai. Ia rā, whitina te rā, e ua ana, e māthautau ana, a ko koutou tēnā, e mahi ana, ngā mahi a ngā kaitiaki. No reira, kāre tōro te kōrero, ngari mihi atu kia tātou e hui nei. Ne ngā whakaaro, ne ngā inoi, ki haere pai ngā whakahaere o tēnei rā, tika ana kia haere, kia tau pai ngā taonga i te kāinga i te wahi kaitiaki mō rātau. No reira, huri noa, kia ora tātou. Ale matau ngā Mokopuna a Tamanuhiri. No te nui wai, no ngā pai e mawaira. No reira, tēnā rā koutou, e te iwi whanui e. Kia potahira, tātou katoa kia kahara. Kia kahara, hautoto, ka tūheke ana, ka rongoheke ana ki te ngā hauotu. Utaina tapu kawa nei, he kaua tua maunga. Kawiwini kawa wana tā rapata tū ki te rangi. Au e ki, whana, hara mai te toki, hangi e, hui e, tāi ki e. No reira, te kura, nani mai kamihira ki a koutou, te parikura, a koutou e whāngai nei, a tātou tamariki, a tātou Mokopuna, ki ngā kai tikana, ki a whanua ki a rātau. No reira kamihi, no reira kia ora tātou. Te aroa. Whakaete te mai ko ngā maunga rongonui, e rongorongo nei ngāimi. Ko mātiti tērā, ko te kuri a pāu o tērā, ko puke tapu tērā, ko maunga haumi tērā, ko te maha noatu o ngā maunga e karaputi nei a tātou. Ti hei mauri ora. Ko mārewa ki te au, ki uta, ko tū more ki tai. Kāti e te iwi, mai Tāmanuhiri. E whakatau nei i ngā taonga o tua whakare. Ngā taonga uki, ngā taonga ngā tīpuna. Nā rātou i tārai, nā rātou i whakairi. Tēnei rā, tēnei tira te haere mai ni, te whakatakoto ki runga i te takapau e hora maina i runga i te ātāmira. No reira, e hika mai aku papa, e tū whakaiti nei tēnei, te tūki mua i a koru, i te mea e tamariki tonu tēnei. Aku papa, kāre ko atu, kāre ko mai i a koru. Ko korua rā te whakatau iratanga o tēnei tū āhua. No reira, e tangi ana te ngākau, te rongo i a koutou. E mai o hane ki a korua, whakatutukitanga mo te iwi.
No reira, tēnā kūru. O tira, e te whānau, me ngā tamariki. Ko koutou rā te ito o enei taonga. A ngā rā e tū maine, ko koutou ngā kaitiaki mo te whenua, mo te moana, mo ngā taonga kai mua i o mātou aruaru. Ko koutou rā tērā. Nā reira, ka pātuki te manawa i te rongo ngāke i o koutou reo, i te ki te ngātu i o koutou kanohi. No reira, e taita marikima, ko koutou āpopo. E hika, o tēnei tū, e tū te whakakanohi i te rangati, i tēnei rangatira me whakawihi mai tātou ki ai. Hei pēnea ko kōrero, ki te kore tēnei rangatira, ko kore pēr te hoi e tau mai ki waenga i a tātou wano. Nā te rangatira nei, i whakai, me ōna rangatira o te papa i whakai, ke hoki pēnei mai te hoi ki roto i a tātou o Tāmanuhiri. Nō reira, e te rangatira, me tō hoa i hane mai tahi kōrua i pōneke. Tēnei te mihi, i a mātou o te wharetaonga, o tūranga, o te tairāwhiti o tira, o Tāmanuhiri kia kōru. Nō reira, mihi nui atu. O tira, ki ngā rangatira, tēnei rangatira me tōna tira i hāpai nei tēnei kaupapa. Me kore rātou, ko kore tēnei whakāturanga Toi Tāmanuhiri. Nō reira, e tika ana tō wero e Papa Temple. Ko kitea ngā taonga o Tamanuhiri, kai wahora a rongo whakata, kai wahora a Tamanuhiri, e tiro ana, me pēhea tata, me pēhea tata. Pai tēnā. Me whahe mea whakaohoho i a tātou, i o tātou iwi, a tuatu o Tamanuhiri, te ketu i ngā taonga, e ki mai nā koe e pā, ke whakaora mai anō, me kore ka ngaro ki te pō. E kore roga atu au e pirangi kia ngaro e rā kōrero. Engari ko tāku whakareanga, he noho ki o kōrua pona, he whakarongo ki e nā kōrero. No reira, e kore whakatoro hea ngā kōrero, e kuima, e koroma, tamariki mā, raurangatira mā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tupua atura, te apohiri hiri atu, o te iwi Māori, e tū nei. Ki umi kawana mātou, i te mea naro, i waihotia e nā mātua, i waihotia e nā mātua, i waihotia e nā mātua. Kāti, kai mahu i au te whai whakaro atu ki a rātou te hunga wairu. Ko tirohia e mātou ngā kaimahi tētahi kōpaki. I reira e ki ana no te tau ko tahi mano i warau wari te kau. I mahi ngātahi a Tamanuhiri me ngaitahu ke whakatūria he whakāturanga i tē rātou. Ka kitea ko ngā whakāhua, ko ngā kuia o e rāwa, ko tōku kuia me te maha noatu koutou e noho maina, e waiata ana e whakatūwhera ana i tē rātou o Toi Tāmanuhiri. Ka hoki ngā whakaro ki a rātou, no reira, āpiti hono, tātai hono, rātou te hunga wairua ki a rātou, āpiti hono, tātai hono, tātou te kanohi ora, tēnā tātou. Thank you for hosting us. The hoi is taken back to Te Papa. The first thing is a presentation, and Nene Kui is going to do that on our behalf. So kia ora. E te tūno tēnei wā ki te mihi kia koe te kai whakahaere o te whare tōma, pupuri tōma.
I'm just on behalf of Ngāi Tamanuhiri and all our children, I would like you to come forward and receive a gift from us. And this is your gift. The museums. Yours. This is a gift for you. We found working with you was wonderful, and we were able to interact with you, and we had a wonderful report of what was happening, and you fitted in well with Ngāi Tamanuhiri. So on behalf of all of us, I'd like you to accept this gift, and I hope that you would use it often, and even when you go home overseas, wherever you go, you will take it with you. Pote, pote, kane Whanau, maku koe katoe, me ko koe taku Tupuna, kiri awai tēnei rumai. Thank you. I think this is unexpected and undeserved, but that's usual. Thank you so much. I really appreciate it. It's been a delight working with you all. It's been a delight having this exhibition at the museum. Seeing as this is going to go back to Te Papa, so for those that weren't here for the original storytelling of this hoi, it left our shores 240 odd years ago. 2019 is going to be the 250th anniversary of the first meeting between Cook and Māori in Turanganui-a-kiwa. So this was one of the first traded items. There was 14 of them. Dame Anne Salmon's daughter, Amelia Salmon, was doing a study called the Artifacts of Encounter. So she came across these in the museums all around the world, and then we discovered one at Te Papa. So 240 odd years later, it returned, and it's been in our exhibition for the last 3 months, thanks to the museum, and it now returns to Te Papa. Kapai. So before it goes, Jodie was thinking it would be really lovely to have people just handle it and pass it around. Kapai. And Mark Korua, thank you for allowing us the opportunity to bring it here. I know you're in got a long journey ahead of you to Papa, but thank you for that. Just pass it around. Shall I take it to the school? We're hanging there for a few years. Called the Te Ha Sister Centennial Trust. We're just heading off for a hui at about 10:30. Tiatu's got to go depart soon. But that trust is organising 2019, what's going to happen in 2019. So we're already starting to head down that track. We've met with Minister Finlayson and also Anne Todd, and what they do for big significant national and international events like this Sister Centennial 2019 commemoration and celebration is that they appoint a commissioning group, and then they give them some money, and that commissioning group pays for all of the events happening around 2019. So there'll be events happening here in the Tairāwhiti, there'll be events happening wherever Cook landed in Aotearoa, and so those events, Te Papa are going to have got a group that's starting to organise. We've got the Auckland Museum starting to organise, the Canterbury Museum starting to organise, and there are groups in those various locations that are starting to organise events. And so what we want to do is to coordinate all of those events from here, because it was here that Cook first landed. So Tāmanuhiri is at the centre of that, although the first landing was on Kaiti Beach, and the first events
the fatalities that happened with Te Maro, Te Rākau, and the rest of our relations happened in the Bay Area when Cook drifted out here, the first trading with those wakahui. And so we have Tamanuhiri has a place in that. And so we'll be sitting somewhere inside that organising committee. I just happen to chair it at the moment, but it's an organising committee that's going to be over the next 5 years. It's going to involve not only events in New Zealand, but events from Whitby, where Cook left, and everywhere around the world that Cook touched. He landed on every continent in the world, and he was one of the great navigators of his time. And so the te ha, which is the sharing of breath, as we all know, is the first hongi between Cook and a Rongwhakata warrior chief on a rock called Te Toka Taio in the middle of the harbour, which has now been blown up, but that's by the by. The first breath, the sharing of breath, so that's what te ha is about, but it's also, when Cook came together with Māori, it was the first time that Western civilised or Western style of navigation using sextants and compasses came together with Polynesian and Māori navigation traditions, which was celestial, using stars and using experience and knowledge of the seas. So that's what's significant about 2019. That's of significance to us because we were a Moana people as well. So as you see things unfold in the next few years, we'll have a part to play in that. Okay? So the significance of this wakahui, not only for us at Tāmanuhiri, but for the Tairāwhiti and for Aotearoa, for Māori and Pākehā that first coming together, that's what's significant about that week. So places it above just about every other item in Aotearoa that week.